kasih permen. Dihabisin ya. Ondel-ondel disuntik pasin dulu ya. Nggak usah takut, nggak sakit kok. Cup, jangan nangis. Ini kakak kasih balon. Wah, balonnya terbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo minum dulu. Wow. Mana makanannya? Wow. Nom.